ko ko le ke hu fa mo I he tala malo fonua ka mai nga hi tala fatap ko do pe fa o at pa me hen ka ata mo e fa nga mari ko ni ke o atu ai e da o programa ko ia ko e FATUFONUA fo o pe ko heni pe mo e fa funga pe me ton ek PAULA PIVENI PIUKALA ke o atu da o programa ko ia ki he weekend o ku fadanga be ka inga ko ngole re atu e tau programa ke te modol ki apina ne o ku kilai momoko ki mautolo ko ni New Zealand pa pe ki Australia ako tu mahalo pe pe motongan ka ku tau fia pe ko nga ko e whainga mari ko tau mau he weekend lava ke whakahoko ai tau polokalama ke tau fe inas aki ai I weekend mo toki share atu pe tau polokalama ki nau tolo ko tau mui mai ke nau toki mamata ki ai I hene pe foki o e hawani ko loto ke tau lerei piveni pikala pe me I tonga ek I ahon te mangawe toki pe ai le o ke lava ke tau whihoko taki I he polokalama ko ia o e ahoni. Pea ku whatau nga pe o kuango le rea peka te mo tolu ki apina. Piveni malo e tau mai pongpongini, pea malo e ngau e pa me tongana. Whewhe hake tu ngā kuiai tonga eki I he ahoni, pea mo e ngau e whahoko mi hena. Malo tau lava solo. Koi. Malo maho ya mai. Koi. Oku I uho ua mo moko au kitoa. E weekend. Koi. Foki mai au me fise moni te hana uki momoko e nia. Uki whepaki e ea. Koi. Mana ua ki momoko. Kako weekend whakatoa. Na ua mana kai whahawhare alea, kai ke whahawhare alea. Kako e konga penia anga mai ni. Konga penia to siok toki tara mai toki awa he moni te. Kako ho haa he si tai mia he anga whakaukau. Neongo ko hanga e whare alea anticipate e lere fias. Ka ki au e ki experience mai pe koin he foi. Lere mai ko lere po uri. O kai ke fu effective. Kai ke mo oni le tani nei ke lere u fawa pasi ia. E iku aria yo iku fatamulu e ki o kai ke kau te ka pe anga mai ni re ke tau e tuna ke pe uma o kula. Ka ko amanaki pe ke fa hamota nga uinga. Koi ta fa tala no be foki ki ai he polokalama e piveni ko inga he ko ko patseti fo ko tahai e me mahu inga I he tau whare area ko toa pe he hoko fokia ko e lao ki hono whakalere ko ia ai pure anga pe me whanua I he tawhaaki ko ni ki ngai wahe o e paanga ki lava o whakalere ake ngai whi potu ngāwe ko toa pe mo ngai ngāwe whahoko e pure anga pia ku o whaatoton fo ke ia taimilahi ke mo ngāwe ki he patseti ka kouti mahalo ko ngai konga ko ki muini mai o ku sio pe kau eki waka ku lava pe patseti ia lere I pe hawhi aha tol pe wha lere I aho pe mo po uri pe lava reo ke whakapas ko ti mahalo ku angai na fuafua ko ki na fuhoha ai ke mo ka mata he weekend na sa tu to foi weekend mau to foi weekend tol pe ua me konga pe e lava pe mahalo mo patseti o lere basically ko foi aho pe tahaua to foi weekend e tol. Koi. Toi pe foi aho tahaua. Ia fu vale fau ai ki taimi o allocate ke talanga ai lao mahu inga taha I he whanuan. O kai whake nau fu whatoka nga ai mahu inga o e lao ni ki he monu ia mai malaia ai whanua. E ko mea koe na kuhako ngo I he taimi nei o mai e uri poti koe ngai wahenga. Ai whihano aki he hiki ai koroa mo ngai hiki ngai patong sevesi. Ka kuhu fo I cause and effect phenomena ia kua pau ne hiki pe pateti. Kua pau ko no ngahi effect. Ka ko mea ko ngo I nau lau nga ai kau whare areana nau tari pateti. Koi. Kai te ke he ko mo nau tutu tau nga pi mo tau nga hone ka nau toko ma wako na ulupu ako ki fuai ni ume mango.
Koe tu foke ai patseti. Ko wakai foke patseti me ne lere mai ko ia osko ali liu e wafi hongo fulu. Ha o ai fononga mai patseti. Na ia pe taimi na ala ko ono miliona tu. Alui foki lalo ni miliona tu. Kana kamata mai he wafi tahani ma. Online mai ko na he fa miliona tu. Fa ngea val tol miliona. Ko patset ko ni an ko ta fo pa anga wafe woa ua tolu ai ko me ta ko si ha wai ko ne tu ko la hita haia ko lava o tari e fare area ke patset ko fitu ngia ono 5.5 miliona to ko ke fe amokaki ko ke le fe amokaki ko ke fo ke mafuilo ke kamata me ata ni pe o ke line tatau pe patset pe ki holo i fo kilalo kako tu unga ia oku ia ko patseti pa ko ni fulahi pe he ko e patseti ko uhinga fuga fa fa afirma o ke tala no e fa lere ko nga fu panga la ni ke vahe holo e piveni o ia o to hiki ake taunia to pe o la henge e kuloto mamahi la henge kuita he fu he mahino mai o uraki ko ke whakakau no whakatutu e patseti ko ke whakakau ua ko ke hatoka i ta hakakai to tontu hau tolu fu usio kita anga whakatutu e patseti Berarti o mea ka to e highlight. Ono mo ni foki. Ai foi te meta. Ane na ku tangutu pe na to foi comfort zone. Ko e te ke ya ha ku si oi fa ka fa na foto tu. Me henga hita o mai pe ya ko ni mo a mai ke taun. O to ke he. Solo ko mamani monatula. Ka ke teu ke folau ki wawa. O kutoha matangi kuo pau ke liriu ho palani. Kuo pau. Ilo sio ke anga fotutu ai pure anga. Mo nau patseti. Hange ha waka tuange ke folau. Taka pau wa hakau i mua. Tu uma upe direction ia folau ai waka. Unwe hakau ke tafaki. Kalau tu ha motu unwe motu ya. Kai ke nau te toka i mai nau tolo natura. He to patseti. Manga pau kau goni. Ai pure anga. Hange ni ako ko nau control nau tolu ya me ako. Hange ko ke nau hanga teila ai patseti ke fakta tau ke atakai. Ko foi ata to tonu ko ke tau hanga mai noi ai tai nana tai uhinga mo ai patseti. O ku faka kau e ki waka ai mo ne kau waka. Kapau wa hakau. Unwe hakau ke tafaki. Kai ola we waka hono hala hono. Ko mamani o kunehanga o una o mai mea ko kapasa. Kenehanga o tanaki mai teita kene indicate mai pe o ia waka o ia hakau. Pakapau ne identify wa hakau. Kenehanga taiwet o kai ke tu uma we foi hala foi mape fononga. Ne taiwet le hala waka. Pakatoha matang ne taiwete. Unehanga whakau kau e whakatatau ke atakai context. Ko e nia, si solo. O ku mafi a tae. Ai mahino ko tu uno mea kotoa ka lawa ke fononga atu pe o alu hanga tonu i hala fononga ko o kuseti ki ai. Ka ke he foki e piveni ka kone tu uia he tainimi, ai a koe ai te mautok foki he wiki ka hau o whahoko ai talanoa ko ia ki he patseti. Pe alawa rewa ki tau toki si o whakaiki ki ai, ki ngahi mea ko ia to tonu ki ngahi mea ko ia o ku hiki mai pea, kopi mai pea me ngahi patset ki mua o mai o whotu ko diri holope whangi mata e whika. He haku hange ka mautolo ko mau wakai atu ko me meka patseti ia ko hange pea hafo i system pea ngawe aki o ku o si o mai pe kopi mai pe fo i patseti ko e tuku
pe na toki liliu pe mata ifika he taimi la ko ye la fu me ia e fu liliu fe e tunga pa hanu na me a fai tatau pe patseti kono no molo pe ke pe he piveni pe ku ti pen pe ia he pure anga pe ko ya kai ko no mo lo ya nga mai ni pure anga mi tuai ko ya nga ni fa ka wa ku mana tu he kai ke lava liliu ha me ai ka pa kai ke ko sistem ko ya na ko ya nga tu nga fa ka kau ai kau taki de a ko ya ke liliu e sistem ko pa ke wa liliu tu nga fa kau kau te fo ke liliu tu nga fa kau ya he ko tau tu nga fa kau he kai ni ko na tau tu pure fo no pe he na ka wa he fo mai wa ko nga we ko fo tu ta fa ka fa ta tau ga nga we ta mai ke no new adventures tari pe ke how to do ni me olunga ai na ka ke nga we ke fa ka ko fo no ni ne ke nga we fa ko ha be me ta mai me olunga ko me ape hala peton na ku alo ni aso o mai ai ripoti ano langa fo go no alofa manga no hono fa more ke sirini ko ya he ko me na ne hanga driver ke alofa o e komi na report ko ya he ko o mai ko fa matara pa nga ko nga hino go na talo no ta no miliona he wa no wa ta wa no wa e tai mi ko ya ka wene ho full ta wa ke tu ma pe no te ke nga we ta ke ta no go ya me ya ko fe ui le va pe kui fe ia le va ai pure anga ai ahon ko ha uhinga o no ai ka kai go ni me sirin ai pure anga ka kai ta ia ka go stu to ni mai he pure anga ia ki ka kai fo noa ke na mai na to ta no ka me go ni o ko fe ui pe ga uhinga ile that's it make sense kai ke ka go uhinga ko algo ke o mai go ai report i plong to maria nge u me na palo me se ka pare mia ta ko hanga o hake ai ngahi tu uni ai kau pure anga kai tai tokanga fare ale ko me ko ho hake ke tokanga fare ale he ko no moni ko feila ko fare ale ai tau he kia ko se ai fare ale ai ke o ko amanaki e lava he kai ke sai fo ke solo i fo o ko winga pa ko ke mau fai ngamari ke hau hata o ako ya o hulu lo pe ki kasa e uhinga le ka tia ngai tu e matai fika e wai ngai pacheti na tari pacheti he foi amango tai wena fa more ki ai foi polokalama go ya nei me ri unga u foi polokalama ka ko la o public finance management act o ku tapu ke toi ala ta ki ha sirini ko allocate budget o te whaia ki hanga ue kehe. Pea ka pau e tānaki mai ki ai hatoi haki tānaki ki ai. Hikai toi over pesete hongo fulu o e foi allocation ko nai ostali budget. Kono uhinga vong nai whau pehe ia lao ke lava kai ngaka skuta nais le rei ai uraki ai palani ngā ue. Ke hunga ke uhinga ko hae unga tau ave hange goi ni. Ka pau ko line item ke whatawa ke mea lere ke tufa ake kau ngā ue. Pea o mai lewa mea lere ko mauinga mea lere ko ni mamano ke mea lere taha se mau mea lere wha. E ko tutunewa e pacheti e lao ko e pacheti appropriation act. Ka pau ko mea lere wha ko ua kilu. E kai te ke toi lava toi tāna ki hasilini ki ai o ova he pesete hongo fulu. Uinga pesolo. Tai. Kono uinga ke o fai ke urak fai he pure anga hono skota naisi e nau programa ngā ue patoko mai ke tari. Sai
Ka osa ke fatau melele pa alha ke ai mahu inga ya melele fa o half a million. So ke pare ma. Koi. Mau ile va na tole la rocky la appropriation ek o public finance management. Ko mele me o asi mai ko ai no ia. Pe ko ke lava ke transfer me ha ministry e taha ki ha to e ministry e taha. Tau pe ko po ngau tau tai na wange tau fitu miliona. Ta wange fitu miliona ke ngowe. Hei kai ke lava to hasirini me ngowe o ave ke tau tai pe ko tau tai o ave ke ngowe. Ko transfer ko ta no ke Public Finance Management Act ko transfer halo pe i loto po ngawe. Ka ko te lava ai tau pe ko po ngawe tau tai wa na foi po kala mai fitu. Kai te lava ke to o bai o over he presente hongo fulu ono tana ki a foi bi. Ki a foi line item. He ko uhinga fo ke me ake whakapoto ke aggressive hono scrutinize ai pacheti mono polo kala mga awe. Ka koe mea ko hanga whatonga ai solo te whakau pe koe hanga mea. Ko i kai koe ke iai u annual report. E ke toi hao, ai tau pe na ke hao kore fitu miliona he tau ku osi. Ke toi hao pe tau ne toi kore fitu miliona te ke whakamatala mai koe. Pe koe hae mea na ngāwe aki fitu miliona koe hae mea na ngāwe what works, what did not work. Hala mo ne pe. Sai. Ke te toi tari ke te atu ha fitu miliona ki hapoti ngāwe. Te kei ke tau lava da to asese tu unga. Ai ko mengo ko unga ki ai. Pau ke unu haka uia unu mai motu ia ka folawe wakai. Pakana kukai. Hangi ni o toi pehe ke toi lava ia ke te o mai ke tau sio ke tau tunga totonu. Ai ka pako pacheti ko kona o mai he tau ko si. Wai panga folawe wai fiha, wai panga mea lele ai fiha. Wai mai wahe e kau ngā wai fiha. Ile pacheti ko te o mai tau ni, wai panga folawe wai tatau pe panga mea lele tatau. Ai mi mea lele pe he tau ke he tau, he foi polo kalama tatau pe he tau ke he tau. Si e solo, ko he ko au. O hinga nau ko ki folawe ki fisi. O ngoe te ufase sele, te tal ko tal fo. O ngoe mapaki o foi ata mai he kusio he fulao mahu inga taha fonua. O yanga he fotunga hono administer mai me po ka o panga fonua. Kai peke o lava o fafe taulaki. Ke tau pehe. Ko tauni uhinga kulahi ai ko nga mau ko establish foi program fo ka kume melere. Ka bo tau fo la holo le wa ko nga ko he kai te fa kume melere. Eso. E tau pehe ange ko uhinga ko tunga fa panga ko ni tau pa mo fe mau ke ta tau no e fasisi mo panga fo lau. Ko ndia. Kamata ta no to whainga ta iang kakai. Pea nau aire wana toi wholau o lahi. Toi tānakan mo nau ngai mari naka ki whaiki mua. Toi ai mai nau pe tim pa nau toi wholau lahi. O ke pe whakapota. O ke pe e tari he kakai. Ko uhinga e nau safa. Ai hike puha mua. Kai lava ai wholau mo pe tiumi koe. Toi aluatu mo mari mo ne pe tiumi. O toi whe eskalasi he wholau. Ai ange o uhinga. Pe oku fe ata mai fonuani. Kai ke. Ono moni. Kai ke uto no fa tokan ke pacheti ko no fa tokanga. Pete u frase sere ate. Ai foki e piveni o kuai e mea ua heni o ku apiki apu o whamatala. Ko manatu I foki, hange ko no ai koe patseti, ain kuna taki ka matala no koe ka mata. Hange pea ku kopi mai pe ai whai patseti ko, ai pe whai mea tatau he tauni. Neongo koe ke te whia mau ia ke kumi ha mea lere he tauni. Na as kumi e tau ko osi, ka ke iai pe whai mea ia ko ia. O kuai foki mea ku wha mahe ape mi whare area,
taimi mo tala no ai ke ngai me fa pa anga agua ai me foku kui ko fra maha ko patseti ai kone tu ko ia ka pa o na sku me lere ia he ta ko osi pe ko te asma pe patset me lere fo o ia he ta un ka ko pa ka ke kumi me lere ko ia ka o ke of ke os ko ta fra pa pe ko fa nga me ke he ia I he potu ngā ue ko ia whi ma uia ki alu kai paanga. Ai ko hange pe hane no ai ana ko he mea lere ke mahino pe na mea na fotu ki ai. Ka kon tari pe na alu e la pe alu ka mea ke pe ko pau pe ke kumi ake mea lere. He na tari he patseti ke kumi ake mea lere. Heke. Oi u me go ta fata no go ia he hange go ni. Wai ngai post va he ngai. Ko ke ha ta hai au ngā ue he va he ngai go ia. He post ko ia. Nai fa ma bo ko mantu ia fa ma bo fa mu ta hai tai nei ki pare mi a girisi. Nai ha ta fa miliona. Allocation ke va he ngai go ia ta hai va ai. Ka ko tai mo o mai fa mata pa se ki osia. Ke tai mi go ku ai ke ko me go ia ha ko me go fa ma va he fa ma go. Me go sta in kita off. E ko va inga kia. Neo mahino na os allocate. Ka ko ke to ton ke spend ha silini tai uhinga. Ko me go ni solo na me pe ka na. Raki alo hake pe ko ke foi tuunga fa ngau fa pureanga o awea ki me ko fa mama vo na aku tai fi mari pe au a ko ya ne ai pe au mai ya ai ko hiwa mo ful tupu ni hiwa ni mai au no lo fi e kai fi mari ke sio he ko no inga he na ngau he va ko ni computer o tai mo na fa fa mama vo ti mene na kumi ute pire kumi mo u me auto a kumi me papa kiu Pako eke pe ko hu siri mo ko nga ko talo le nga we mo ke ma o be siri ni ke advance nga me fo teknologia mo tal mai ko ga siri. Ka o vale foi imagina pe ko patapu ni. Pako eke pe ko siri dia me fe tamai ko fa mama vo. Pau eke le ko ha winga ai fa mama vo. Pako fa matala na o mai ka o pe he. Ko me ka pau e se hifo ai ka fa o pachet fo o. O kai ke ngau e ake voti ko ya te nau tūsi le vai nau tō he tau hoko. Aia ko ui ngā pe ke maha, ko ngā kai toi cut and paste mai foi polokalama ta tau ke tau hoko. He ka pawe asu kei toi, te nau pehe lewa o kai ke ngau e foi polokalama ko ya, pia te nau tūsi lewa ai pachet ko ya. Ka kesio ke whainga mindset ko ya, mea ni pe ku tokoni e whainga whakaukau ko ya, i hono ko no langa i fonua pe mono toka i kakai to tontuka. Ai apito. Mo lai apito e tau wakai ki ai e piveni. Pe ko tui mahalo e tau whaampe e waweni pe hataimi ke lava o lili wai e whahinga patset pehe ke ngā ka lava ke to'o. He koe ki aha palopare mai he tau seo atu pe he kai ke lava ke manuki i ai hapure anga. Ka pau te nau to'o katoa na tole umea koe ke fie mau. Hangi ko ni was 5 ka tau mea lele to'o katoa upatsetia ko ia he koe ke fie mau eke te whawha tau mea lele he tauni. Ka pai aha pure anga te naulana tolo kati katoa umea koe ke fufia mau ia he tau ko ia. Pe alwifo pe patsetia tolu ngea miliona, pe tolu ngea tupu miliona. He kai ke manuki ia ia pure anga ia koe unga koe isi en patsetu ko mai tau ko ia. E fia e whanua ia ka pai pehe. Ka kentu foi dai ni mi hange ko pe sai pe ko na e finga pe tau patseti ke no follow pe ia he valunga miliona he ko na tau fitunga o no fa he tau ko si ka tau no follow pe e valunga tu po pe foi ke ova fu valunga la hi nga hange pe me ai ha fa kau pe ne ngo ko o na fika pe nga mata fika ko na o mai ka nga ia male ani te na si o pe na tolo piveni mitua. Koia, koe whakaukau fo ke taha ke mau e ata mai kakai. Koe patse tiu koe kia silin nia. Tau tana tanoa na tole foi noa. Koe tau approve patse tiu, koe tau approve la silin te tau tatau me kakai he foi ilere koe ni ke tau ke sune tau fo. E whakaukau. Koe ne laiang e tau hanga patse tii. Koe laiang e silin tau amana ke tatau. Koe uhi ngai au ko waho mai ai kakai me ngai i tapa
ta fitu ke ho fonua he hiki ai koloa ko ina ia ko me go mau kau ia tai milahi ke talanga mena na o whakahoko tau kosi. Talanga mea nau palani o kunau palani ke mitikeitia ke palpare mo koa. Pa tau toksio leo pe uhinga le re sirin o amana ke o ke kakayo tana mene. Ka ko kusio kon ke mea ko ni ka wange ko glau e sol. Tahaya mea na mahu inga ia ke eke fare area. Pe ko fare fa se va ni tien pe ko fare fa ho e ki. Ke nau tala mai he mahino le vai anga ke pau o uhinga po mea ke provide clarity ka wa ai ke hange o mix up e ko lau ko mea ko create this evil o kai ke fai he kakai covid pe ko kakai lere fai he kakai tangu to funga a ai ko kai ke mahino pe tau fa ho we pe tau fa se va ni ko masi o lahi pe me ai e solo kai matuonga me ko tau mindset e matuonga me faunga e matavai e ka pa e matavai ka wai me ia mari e ko to tolo again e hoko me about fihu e fihu tau ko o mai ko confidentiality ko me be na ku fehu i ke se fare area ko hai tu i fo o i he kabineti nau talamai e confidential e nau totongi paanga kakai ki ha mea nau roto na toki ai. Ko tu i te le e une eke mai e ripoti. Ko feho mo whamatala whatau. Ko kakai e nau eke pe whamore e talamai he kabineti ia o confidential. Ai ki a au ke ko ngai sio. Ko hai o ai ke ko ngai sino ka toa koe. E malava ke nau puria ka toa he ospe pacheki. Koe ki te ai pare mia koe ki te ai kau minista. Malava ke nau puria ka toa he whiri hoko. Ka koe hai uhinga ai koe confidential me ia hai. Koe ngā maa hai. Koe uhinga confidential he aho koe ngā koe ni awhio. Nai ko ia pena i he executive koe na ne whiri toko lai wharea. Pea ka pau wahamea ne pehe oa te ai eke iro he kakai. Panai uhinga le rei peia a hoko ia. Kau pai ke uhinga le rei ia hao. Sai. Mau hao ke he tāpuni koe whare area. Ko patonga koe laka koe whanau ako. Nai uhinga le rei ka te au ia koe tau teke tu ia mo mea. Koe ngahe ne mea mai. Nai kai ke hao ia. Nai kai ke kau ia he o wau. Pea ko os mafuri. Kai ke wongo ia we pako te o mai ola. Nau teke rewa na tau whakahou weiki le vai au. Kai ke whakase wā niti mau tōru ia. Hange mau whakapaipa. Pa na o mai na tō laka. He fuloto la apa na o na tōru ia. O inu e paipa vai gogo he mea. Ka mau humai mai tōlo kokteila. Mo kai salamoni mo oyster. Kai ke uina le ia kau. Pea e ko hai tu i fo ou. O uhinga e laka. Foi mea wha mui mui. E solo. O me ko to e uia foi me. Asi mai he press release ai pure anga that the prime minister has agreed. E solo ko degree ko taingo ko falere for no ko ga no fare ale. Nai vai e pa marama taina now take over ai. Kai te to ha fainga lao now degree. O vare he ni to asi mai ko kuinga. Nai fe unga ia he taimi koe. Na tikuri e na fio ke fa foi lao koe ko na. O tau au da ke to fu fa se le anga tau. Kai ke uhinga le rei ka to ka te au me ngoni. Ka te eke ka to me ngoni. E fare area. E usio ame to lai pe me ko lo tau ke hanga race. Ke usio ke tunga kau. He ko mea ko to pe kamata me whakau. Au ai pe lau e tohi ai.
whalerei. Be transformed by the renewal of your mind. Ke au quite a significant role of play he tau whakaukau. Oi great minds o nau tāno he whakaukau. Aia ki au o ko loto o nau lai me o ai pe au ki o ngā ke usio ke nau tūnga whakaukau. He ulahi me ko ngoe o hala. Hange ko ini. O se weekend ke whaha me. E ka tu ko hapa ko e whai ko. Ko mi ki tari wholofola pe. E ka pe una whataha tō whia tamai tu o ua pe. Na os ka to e weekend. Does it make sense? Now whataha hoa taha tu o ua. Pea more ka to e weekend na to ton ke talanga e pacheti. Mahu inga taha. Pe ko la mahu inga taha. So ke tua whakaukau ia. Mahu inga ke whaha. Ha renewal o mindset i. Kai lava ke tau ngā unu ki haka hau. Te tau ngoi. Tau kui wa hau. O malua i tau whanau me tau hau. Mai nau ka hau. Ka koe pefe e ta whaaki koe ni ko mo ngāwe aki wharearea. He ka ke lava ke mo hoko atu ngā ue o tālanga he patseti ka aureba ke mo ulaki tari e wholofola. E tui nako uhinga ia ku tolo ia e wharearea ia koe ki te whawharearea. Ka aureba peke ke a o tari wholofola. Ko ki mua ia. E ko kulau ko tohia ke ki komiti. Tuano lo ya ki e tui. Whai mo tari wholofola. Solo. Nā ki whanongo peo ke nake kia o minti ke ono. Ai wholofola mai e lava. Ai nea ke weekend ia e ua no tari wholofola. Buware kua pe kau tari komita wholofola pe koe anga maheni pe. Ko kuinga o kai ke wahanga tukua ki. Ko kuinga mahino e tari wholofola. Kana e whai e tō wholofola he toa pure lulu. Te utari e whalai te kamata whalai rea monite. Mona he. Ai kone tu ui he tai ni mina e ia be foke ni hina nau ki longa holope ko wakahi ko koe ka hafuloko pare mai. I he ta programa ko osi hono o fehu i koe e whakaukau. Ko hai tu i fo o ko koe ku uhinga e laka. Pero na imagino pe ka uia pe ko tu na e pe to la hena imagino kana tole uhinga context ko tala noa. Ko makatunga he kuna kai o koe ki ha ele mai tu ia. I ki wharearea he ngahi programa peheni. Pea koe rewa ke te tonu ke te whahalaka i he whamatala koe na ke whai. Koe ngahi pe ko hai tu i fo o uhinga i ke ilaka koe ki ha ele mai tu i. Ka ku na lahi hono awe ia fi whakaukau o pehe o whehu ia tu i pe ko hai tu i fo o he tai ni mina aswai di riu wawhi fulu pe koe ki te tonu mahalo ke whahatu i pe o aluia o aluia. He mama au me context ko na fai atara no ko tu mahino pe ai whakaukau ia ko ia pivet o te nga whatoa nga i whakilau ka na pe wana o mauinga o te ka ki mai bebe e tu moho e koe kai tolpe na toke na opinion ai kai na ula na iwe whakaukau mai me rike o hanga o atu he whakaukau no ton ke tahape ai tui i hawhanua. There is only one king in the kingdom. Koe i ton ke toi ua. Pea i le pehe koe whakaame le awhio ke o mai whamatala whatau. Tala mai kau tamai koe confidentialoi. Ai koe whehu te ko hai rewa tui hoko. Ko hai tui o o nau tamai na toki tui koe ni. O kai ke toton mea ke ne ilo e ke mea koe nau whai. Pero toka o wholau e tui pe o mama e tui. Toi whai pe whulaka whakatu ia. Ko si su pe ko whai whai laka whakatu i koe ai. E sapan pāke. Pea koe lo tonga i ai wharearea. Ti kuri mai pure anga ia. Koe. Nā rea lahi e. E pimene tapau o ku waha mea ke ia. Opo e whakakau e solo. Kai maapo. Ke mahino tau hala whanonga taha pe tui. There's only one king na kingdom. Pea whai tau whahau whatongia
Ko ui ko perenges mo malu e tui. Hei kai ke tau to ke la ka hola tau to le umea koni. E ko hono mo ni ko tui is the sign of peace and unity ke whanua koi. Ka ko ene malu mo ene tolonga e maka tuunga ia. Hei kai ke to e kau hon ha hoko whatongia e whehu ia hei kakai. He koe ne ngāwe pe ke panga tu hau. He is accountable. E tatau pe mo e ke he tui ke paremia. O now accountable ke panga tu tong tu hau. Ka pate whatonga e ni tō wholofola ine. Ho haa ke mahu inga ai whalala e kakai. O mea e o hune hanga. O kai koe o mai o ngutu emo ke he tui e tolonga e tui. Ko tui mahalo e pimen ko ki whi awhi ki tō wholofola. Ko inga he koe tuunga koe ne patseti, koe te motoki lere he wika hau. Tuku mai ngahi whika mo ngahi mea koe ia, pata toki hoko whakai ki atuai he konga koe ia. Ko ki whi awhi pe ki he tō wholofola koe e tui, he ne whaava koe ni o whare area, na ku ke whakai ki ai, ki o ha o wakai koe ki he konga koe ia. Nei, kamata tō wholofola nei, ni kamata ki pe ia ne pe ku mawhata tau pe maunga tau pe a ko mo uile rei mo ekonomika pe ko konga mahu inga pe ia kana ne pe he na tala no ai he konga ulaki ki mahu inga ko malu ho tau fonua pa ne pe he leva ko ngai malo hinga ko ia na munga e ki fale area na to koni ia ki hono fua ko mo ngau e mo fa malo hi ke ngahi pore ko paktoton ki fa malo hi ke ngahi pore ko hanga mai aia ko konga ulakia na tala noa ia ki ai na tala noa i he malu mahu inga ko ke malu ko fonua tato te fito ki he konga ko ia merino mo mauluta mo malu e fonua faito kona tapu ko na ne pore e malu ko fonua aia ko konga ko ia ho wakai o ku te ai hanga me ai o mahu inga fe mau ke mo te tokanga ki ai i he toinga ko ni to whare rea tauni. Ko e ko o si ila e hok whatongia ke whai e. E koe whekau pe ko mau he to wholofola tā puni pa mo e mea pe mai. Piveni tuki pe he fumea te tā. Owa te ko toi ake me hoi mea koe whekau pe o mai no ka te au. Kau mai no ka te au ia. Koe ne whaile rei e whare area ho nau whatongia. Whaile rei e pure anga. Ho nau whatongia ke pure i le lei e tuku hau e kakai. Merino e whanua. Malo e whanua. Pe whiwhia e nea whia. Meu mai no ka au. Kono moni o ulahi mea e ko te ulawa ani peki. Ka kou tari ke usio ke ngai tari wholofola. Ono mai he. Nei me na ne whatokanga mai. Ke kau ape mo no. Koi. Pe mo mahu inga koe ke whakapoto. Ai whotutu e pachet koe. Ko kuhinga he koe no ku hange ia hakau. To tonu ke tai ete waka. Ke mafuri palani. Koe ni au kei pitu hanga tonu mena to. Kai ke kau ko tau lau hanga mahen be foki. Ha upe mo foi tu ta tau ko ngai tau mai ko ke fai mai. Koi. Koe konga koe ni nane pehe ko koe na i he tau wholofola koe whakamalo ke whotutu ngau e mo whai ki he wafu mo malai wapuna. Ke wā ofia ha tau kakai he ngahi ngau e mo whahoko. Nane pehe koe wā mahu inga taha ia ke mo tauhi. Aia koe me whakate whito e ni ki he ha. Ke malu e whai tokana tapu pe koe ha mea ke he ia tala noa ki ai i he tau wholofola koe ni. E ki whare ma ke so. Ane pehe o ate whakamalo ki ho mo whotutu ngā ue ki he ngahi uafu mo malai wakapuna. Ke wā ofia ha tau kakai i he ngā ue o mo whahoko ma ki nau tolu. Koe wā mahu inga taha ia ke mo tauhi. Oi. Ko ni uinga mai ke ki wafu ka ni wa. Kai. Ko ngai whakau hokia te tāte mea koe ni. Koe mea koe wafu, koe mea koe malai wakapuna. Koe whatongia te whito ia mea koe pure anga.
o se whakatata mea koe ni he kai ke pehe ke haupe e a Fiji o ai nau malai wakapuna. Kai ke haupe a e a Nusila ai nau malai wakapuna. He koe cost e fua he kaka. Koe ngau te whito ia pure anga i ngai mea koe. Mea koe nui koe hala pure anga. He koe ngā he ku hau taha koe toa nau wholaua. Koe konga he koe huenga whatanoa mahu inga ke mamafa mea koe ni. Nani o sto fola aki. Koe whatongia ai pure anga. Ke na anga o manage current ai affairs ai pure anga. Koe ke na toi kau he businessi. Ka koe ku suspect. He mahino mai he ngai tālanga koe mea. Ai tunga kovi koe ai uafu. Ke me ngai otu motu. E anga whewhe ke tau ke tau ku tutupu whakataha ka pau tukunoa i pe ka hange whoko ku lau ngai tae maa usia whoki he koe whakaukau whoko koe na ai koe he kaswiki ke langa he pure anga ai malai wakapuna pe ta hau pe TCC o tō ai hau e TCC la tō ai pakatoe hau e Vodafone hau tō ai e foi malai wakapuna pe ta koe ni kai ke nau tari na toke ai malai wakapuna ka koe ni ku os saini ai TCC he nau malai wakapuna nau to ai koe mea rewa he ko e whenga rewa ai TCC lau ke ai nau malai wakapuna nau to e nau pick up me nau connectivity mahu inga au pito whakaukau e koe ai whetu taki whekaukau aki Maria pito ai ngai whakaukau koni o mai ko ia. Ka ko te mahalo koe konga ia o tō wholofola ko manatu i haki ke taki awhi ki ai ki ngā ke o maha o wakai ki ai. Ka kuhange koe ko launa ni whakaose aki pe ai mea kona na ke kamata tala noa ki ai. Ai totong koe mo ua. O ngā ke manatu i petu i ai mea ko ia. Koe ngahi mo ua. Tata whita ke ngahi no koni ki se aina. Oku fia mau ke totongi koe fukavenga ia ki he whanua ai mo ua ko ia. Paka ona na ke kamata tala noa ke kamata ta plokalama. Oku ia ngai business ia. Na e totongi hona mo ua ake paanga ko. Na e langa na business ia ake paanga ko ni he ose tutu. Ka tika ke nau ngau na dol ke totongi mai ha paanga ki he whanua. Pea te ko vianga ngai business ko pure anga ni kuna ato risi mo na ato rent o totongi ngahi business ko ia aia langa na dol pe ka ki totongi mai ka ki ala pe pure anga fa paanga na dol i dai ni mi tu ko ia ko tunga fa utama ke ko non fu loloto o tau to mama tau to mama ka ki au fu loloto au pito ai whainga kirikiti ko ni ka wai whaam ke talu pe whanonga wau he walunga fulu tupu he tala noa ia amanaka awea mo futaheru mo mea he kirikiti ko ia whiroto i tamateka me tamata tok mahino le ia ka au he kugo ni mo usio ka kaita taupe pau te ohanga koneke utoti ko ni ka kaita taupe mafuri pe tamuoi ka ue mea ko loto ke pore ia ho weiki foi hala whanonga ko ni pe hui fe ia ho nau mafu mo nau lau maari pe nau ofa he kakai pe nau ofa he tui me kakai pe ke malunga nau siokita ai na tala i whare ke atu pōwaki ke au o ko whantoka ngai o ku nau whelala ve ka koe tunga wha ofa ia ka tau tolu me ka hau o lahi a pito tau wanga pe foki piveni he kirikiti he whainga mea pehe tau sio koe whainga wainga maari alate foi pulu koe tu upeta maa malu he pulu ho noa te keke alate foi pulu han tolu o simanga mai e mangai ni mai mai taku ne os ilo peke foi pulu koe alate foi ya ua tue koe ya toa ti mo alate foi iono e piveni koe konga koe ni kuia he tai nimi ku mahino mai tau koe whafonga koe tonga taponga fulu ai ku ia e toko ni mai ku na candidate ki tonga taponga fulu amna ke fai fili ko ia ho tatol ma o mai na katu
aia o ku ianga hingoa ko si tuku mai me he Comson Firi, matani ni fofa ko St. Mary tu ene toa, fonua, tene o whare, kaperieri lanmata mo a fotu fisi iahi. Kui hingo e nima ke na weipa i he tunga ko ni koe haho wakai ki ai, hai mea ku mahu inga ki e kakai. Mahina o pito pe o ku koe whiri kotoa pe he taurere tu koe ni o ku kei ngau e ki pe ai moto kone mai he tofolofola, whiri whakapoto. He koe pureanga ku he ni, koe pureanga e na mau whiri mai. Koe kunga e nofo mau pe whakau kau e kau whewhe o wakai ki tonga taponga fulu teu wene ke lere nau kempe ni pe a teu ke nau whiri. Kono moni o me ko ni ko sale pe. Hei kai malawa ke whapoto whiri ka kai. Lolo tonga tau whiri tau taina. Ke ia lawa. Impossible. Tapa te moa mo whatonga ia ngai alugo e whai area. Pe tatu upe o kore mea kono wahai. Pe aku vai rewa sikuta nai se isinia. Ko ki aga po ki laulau e mea ko ki laulau pe afe koe. Pau tau sila me to sio. Ala te kau fai fe kau me te tau. Ala te fuka wako lere me te tau. So ko isiu e koe ka isiu foi tuituia. Wa tangata. Ta kau ai pe no kofa ki koe ngahi langi o mama ni mo e wani. Kau ke alta wa taina. Ka ia au ngā koe take whanua. Foi cause and effect phenomena mo ia. Heku os mateu os hanga pe sistemia o mulu e kau whafonga ke alu he direction goia. Kai ke pēia ke toi o tau ko hange pēia ko whainga factory pe. Te ke lako atu koe pate tau o suma pe ko chips. Lako pe pate tau o me ko chips. Kai ke toi ai hau. Pisa koe ke pehe ke. O rewa ko ke kau ki ha whahinga kulupu pe ko whahinga pati. O kwa ha visone o whakalupua te whafotoa. E kai e aia koe tau sio reo koe ki ai. Ka pau o ku te mahu inga ia he ngau whawharearea. O staimi ke te whapipiki ki taia ki ha kulupu. Ki ha whahinga toka te rini pe ko whahinga te whitoi i visone pe ko kawe. Ka hange ko whawhatara noa koe ki mua. Te pango koe Ia pango koe pātoa pe una hanga ngawe ai visone ke purei le rei tu hawe pātoa pe tahate ai ko sia ko ki he filha ta pon fulu ka pa uloto ta pon fulu ke tau purei le rei tu hau ko ui ko tau hakome na whanau na fili mo kan te ka pa una uloto pe na to ke na ke hange pe ko loloto sio kita loloto kaya pe ko to vainga mo ko palpare ma ko fetala me fonua e kai peteos Koi. A fefe tu unga koe ni oku iai ai candidate ai pātoa. Ko ilo pe ko wakahi foko kaperi lan mata ngune whafonga i koe ai pātoa. I tonga tapu honga fulu. Ngai whiri foko o si na tawangai ai me kau candidate pātoa pe unau kake nau whea maria pa nau mawahe na tolo o tu mai me ta whako o le reu pe na e whiri koe ni wafu watahana e ua candidate ai pātoa. Kani tu koe ni e whiri koe ni wamana ke whai whiri si koe ni o wakai atu ki ai o ku ma opo na whakataha pe o whi candidate taha pe ku pe ngari ha mai le reu a pe candidate pe le re tolo. Kono moni ko mamani ya oku hopela tola oku na ro pe u me ai ke tala da to ka ku ai fonga nga ue ya system ai patoa una kamata me ngai komit fa kolo komit fa vahenga na mai le ke pot ai patoa ai oku fai me ai no tala nga yona panau pago mana tu ko taimi ko akilisi
mei hanga agriso tuhu ia ai candidate ke humai Koi. aki pea ai process pea akilis na ni ngau ya kana ia pe ne process na ga ye pe sai ko uyu ka ke ha taha ya mau tolu le mau ai fainga falala na oange he kakai ke agrisi maharewa o ai ke o mai e fotu ugo ko candidate o ha uya me he kakai ko wahenga aki hono ngā we foi process ia ai ga komi e ngai kolo kana hanga vea fili mai tau tokoua me ngai kolo ai again au komi fa wahenga na fili mai tau tokoua o fahu mai ke poate ko poate ai kakai ke hoko ko foi fallback mechanism ai ke au ia ta ha o kerei o ku patoa ka ulere tawa taina o ko patoa ia kono inga he ko sai foi mechanism ai ka pau na to ton ka pau na fielele ton ke ha o foi mechanism go ya ka pau alu pe ya lele ko asenita fa foi tu ia ko ka asenita fa lu fu ia o ne self enrichment pe ya ana he ko ngawe fa foi kare ko e me ko fei lau ka pau he kai ke mo i fei lau e ka politician ia FATUFONUA ia e ko ai ko hinga ko lau ko no fa ko ho au ia ke e wa tau yo be to ke au o falala ke foi process ko hai be o mai pe tuanga ke tau te ka pe tau tolu ai pa ke tau te ka pe tau tolu ai ka ko hai be o mai he foi mechanism o ave ke ai popoa ave po to ka palu na hi fu ka yo mai ne mo to ta ko ya ko yo ka ko ne o mai pe ko committee ko alo te ke ai ko me ka kai ka pa na lo pe na to ke pure ko vi pe fonua fai ko tau atai na me ko ata kai fa de mkala ko me pe tau tolu fai ko tau fa tongia ke tau ngawe ko hape le rei tahti tau ala fai ko ia pe ngatai kai hoko mai ne pure ko te pau ne pure pe aluai ai he fili ko ta pongo fulu os mai no kan te o mai ko mi fa vaenga Koi. Pero me pete ma o ma to gote ke ai ko foi ko no mo ni o kai ke te fulo loa pe to fa hela ke be ni ia he me ko os awea pe ka kai ke umela ko me pe ko ia ko feu be ki ta pongo fulu pa mo lo to ke pure le rei o mo tu hau ko uhi ko ka hau mo fa na ka mo na fa na ka mo fili mai pato ka pau ko ke mo to ka mo to fili ta tai na mo to sai be pe ta te ka mana ko ia pe hena kai ke pe he ke tai afio e o tua sintas Koi. o te tau te ka pe tau to nei kai ke pe he ko lo to ko ve fa to wa so se fa na nga o tua fio ke tau fia kai se ta ko na e pe hui nga ia na kai ke baby pare mia a so se fa i spite ka nga ko lo to ko ve no fa to ko o hinga pe ko foi mamani o ko ki tau ke la to ma pure o tau fo ke ta mai fo si ka tau la to ngata me o tau i lo mo tau po to mo ko tau tua me le foi te ka tai mi ke te ka tau la va si o ke ene pure anga e fo ko Koi. So te mahalo e piveni mahino pito e fatala no go ke fai ko se fu mi o se ta taimi o loto ke ki fra o se mai mo ke ya fe mai ki ho vahenga ko ilo ka ta programa ku ta ta ha fo ke ta programa ta ki ya wa tu ki ho ke ta ta fit ka ko vakai ko ki me ko mau inga ia ki fo o ka ko ngai ko loto ke ya fe fo ki ai ko vakai na fai ho mo frataha a mo komiti o wike ko sidio ka ko whamalo ko na na post ko he pesa ka tonga fitu na na o pe ma whamalo ke fofonga I he ne ofa ko paanga hange ma ka paanga pe mo ngau ek fare area paanga ni mangia he mahina ki tali kakai po ha tali fono algune loto ia o kori fare area ki o mai ia o vahe ai ko sidia o tai mo frata ai o ta he mahina
Aia ko nga ko loto ke ki afe tu ki ai ko hai tu unga ki ai ai atong tak fitu kita ki fa o si aki pe mo panga ko ni oku kala no ki ai ko siria ko ni hena o fa malo at ko henga o ko ya ko ia bonya pito la so ko fo ke no o no fo i toka nga ki be fa va henga wai pe ofisi o na o la he pe toka nga he ka tonu ai mata vai inu ka to ngai va henga ko ki ko tai mo na u hu e fa le pa ta o mai le vai ai ngai package ko o te mau pa ko yo iho o wai ko mai na ko to pe allocate pa ngai ni mangiau ki he fa fofonga o hui pe ai ko hospitality ai au whakaton lea i ka pau e aha te i whakataha pe koe te ki kau wholau ka koe discretion pe e whakafonga ka te wongo ia e au ea ku o whena pas maha ku whakau pau au hau lewa au ea kore ke sea whare alea koe ui ko os allocate he patseti koe whakatutu aku he ko ngā ko osi anga au ea he whanongo he launga a tita pe mo ngahi office ai ka whafonga kai ke toi mau mai ha report ia ai ka pai ave hasilin tau pega ave ke kosirio ato foa ko kosirio a pea ko kosirio ko kai mo ke o mai ha report ke whahu ke atita ke te account ke panga ko mai kai ke mau kai ke come forth ha report ia sai a fere vau ke me a whakalao o kwa me a whakalao ke nau tariui mai ke whafonga hawa ko me ko ke ha me a pehe ia ke pehe ke tau pehe ai tau pehe hau e whamatala di tata mai na e whakamore ke ono mano he kosirio a tofoa ka wakia whakamatala pa anga mai e ki ai sai pehu i reo koke a tita harewa me te mou whai ki ai so ngatai foi process ia harewa aunga ho mou tala mai o kai ke haripoti so kai ke lava rewa hala e kone harewa aunga ho no toi whakamore ki ono wahe mou tau ke mou maa tala mai mea uma o si iro sai ko mea ka nau conclude ki ai wai pe mo ni ngai wahe ko ni ko nau toho tai wahe na to ke nau amanat ke nau whai mai mea ai formal sector ke foi tu informal ko ka to ka nga wa pura ka na wa na to ke na fa fa to nya ko si yo ka ya na wa na to ka pa ke na man na to report na mo fa mo re mo pa ke o an ke na fa mai report hala ai ko mero na a le va ko ke sea fe ke o mai pa nga ko os allocate ai patseti pa nga ni mangiau ko hospitality ke hanga o nga na ki meeting fee ke tai mo to pe ko ui te ui fa mai na ki na tolu ko inga ke nau update mai ngai mea fe mau mai ngai ate hange ko di ka pa te mau fa tai we mai nan wai ngai mea ko mai pa wai me mle ngai mea ko mai ko ahet le ko approve tu ke office ke nau ngau ke ka to ka ta pe fa le sai ko mai na hoko te fe mau na no ke nau mai pa nau inform mai pa pa nau lau nga ke ngau office nau lau nga mai e pe he ke nga ke continuously improve ko hare wa kore ke o mai mua e foi panga hospitality a kuia ke wange nau ki meeting fee no mau nau ni tota fa tota ni va hele va tak panga to noa ki foi meeting ko tape ta to ele wa ke nau ki lunch ko ki nau ki papa ki ko pangi me ke o ku ina ke nau ngo o appreciate ho nau taimi ta nau tokanga mau ngai ya ke ngau e fai ka maula walanga o mau kai ko au e te ulanga ho wahe nga ko ka kai be wahe nga te tau ka ko mea ma toru ko e kau politicians ko kau taki e mahanga ignite ai foi thinking component i he kakai go o ko i he ofisa kolo ma ko nga ka
Kai lava ke ngā ue. Kui. He koe whakaukau ia. So o mai au mape katoa. Mape hala. Hono tanu mo wali tae fo hala ko toa peo mauahenga. A dei o pea o morolo te foa. Me taktaha miliona peo osi. Wali tae katoa. Ko whihui le wako ako. O se ne fui tau e ne tolu te eke haki fo hala ia o maho wahenga i tani. Me tu hau. Ai koe mea koko no whawhakau ki ai ke ufo tu. O kui ai e foi patseti o ku limit ke foi constitution pe ko pau ko ha no nga ke remove e fil manako ke o te tau te whanongo ke foi statement ko ni he hoko ko ni ke utano ke hala ai wa he nga mai tatau kai ke roto ke te whanongo foi statement because that is an evil statement ko ne loloto ya ko me ko siokita ya ko se hanga ia o tua se hanga ia o ai ko ye te loto ke te sioke nai mai ki polo kala mata ko tai mo na alo campaign ni na fanongo ke lau ake fine matua ke na o fai na meeting ke tana ke na totong no ke SPPT ko o ku na no au ke tamano ka ko pesete tau noa pesete tau nima interest na hareva ospe eku honofilia ko kiloto ko ui leva whakataha mo fine matua ko ni ke hanga o mahino iange ai mea ko ni SPPT pero e tanaki mai e umea e solo na ya uia o more than 500,000 ai paanga o kuna uta foki ko ke SPPT ai ko implication ko ka au ko hanga o taiseki foi amango ya ko paanga le vai e tahakilo ni mamano tupu ko interest atapi sai ko whakakau lewa fu paanga lahi ia taka pauna no foi paanga ko ngai family to ngata fitu he tau ai ko foi paanga whakatau he tau o se foi tau fa o au ke ono kilo over 500,000 na ai sirini ai bau no hore wa sio ke tu mari ai wahenga ka pau te uhanga o malu e na useniti ene alme SPPT pe fe hui le e au pe ka au ko fe pesete taha whakaivia no whakaivia ai pure anga ave ke tonga development pe sai a pau na no ka fine matua ko ni informal sector ko he pesete taha ko ya so ke upanga lahi na me nofo he wahenga instead of paying ai ta kilo ni mamano ki he kautano na te tong be foi ni mai si o toire va futa kilo fa mano ni mai ka pau na pesete ta sai ko algo fa ke no pesete ta fa no mai ke kakayo na no monu ia ko mana se siua o tala ko milionea ia a eua ko ia ma fa nga mari e pesete ta ko le sienu na moa ko tala ko milionea ia a pereake ko ia ma monu ia pesete ta solo ka no fo fa la ko fe hu i leva aku anga fe ke tau langa fa economica fonwa ka pau tau tuku noa ai informal sector ke langa hatu mari ha fonua kuo pau ko langa he ka mito class i kai ke tau whakatokola he mito class ono tuku hifo ka mea i olunga ki mito class ko tokola he mito class tau fetuku tuku hake ai ka mea ko i lalo he informal sector ki mito class
Ko ne laia nge tau te ke ia ke toki o lunga. Ko vava nge tau langa wha ekonomika. Ka koe hame hoko. Focus pe na tolu. I he ki toko si i koni he middle class. Nau toi au na tō millionaire anga toi mā wahe ange kepia. Ai mau tu maari e hen pe mo tu tamaki. Ko alu rewa rea he panke. Ke nau o mai mua foi package. Foi motolo ka mau administer me mau wahenga. E wai mau office. Mai me mau kau ngau. Kauhanga o deploy pe foi motolo tatau. Ko no go SPPT ko ke nau no fa grup. Ka ke nau no fa individual na to. Tau ta. No fa grup. He ko e ke ko ke fina matua ha uenga moa no SPPT. Ka ke mo no he peseta. Ko nau tari pe. Fai ngo fuange ai no SPPT. Te mo pe he weekend tari pe weekend. Ko no go he me tala mai ke oange ai mape resisita e api oange me alele pe kwa oange me malu. FATUFONUA ai income mo ha mo fu too much ya ke information ta. Kai le ke nau. Ai nau o mai he panke ya ai formal sector approach ke kau ke matua he informal level. Ai incompatible ya. Mere wa ku ki ai na open na to neo en high percentage na open na to ki. Ka koe nā tō whatonga ai whupaanga lahi unau tāwha hoki. Ai apa ko silawa rewa o implement foi. Ai foi ave rewa e auia ai foi i uakiru e maupanga wahe ngā tem depositia e pange. Esa escorret lolo ia ke ne karentoa no. Ai ka pāte mau karentoa pisete hongo fulu. Ai ka uakiru te maulawa o no riunga nima riunga hongo fulu. Kako oko uye ngahi kulupu whalo tolah ka nau tolu ai mau inga ke nau ngau ele rei he koe tenga te to ko ia pete te utu. Ka pāte nau whai moni e ino he nau whanau hono meli e. Ka pāte nau whai kāka e to ino pe nau whanau hono kanoa tāmaki. Ai ko foi tem deposit ko mo ave ko ki ai pe malava leva ke whakawhainga maria e leva a mo wahenga pe ke na whakahoko foi no ko ni pe setsisi ko ni ke tāno ke ai pe ka watu ai mo pe ata pe ka whainga taha pe i tong. Ko whakau en solo. Ki au foko hanga ko tānoa whakalukfua pe. Ko hanga pe au implement ya kene ki paanga si pe ai e wahenga. Ai wahenga. Pati idea, the bigger picture, ke deploy he ngai wahenga as a national approach. Ko fo ngai e la vai ke mahanga frai ai a small marketing ke na entrepreneur ke na lava ngau. Ane ko kai ko ngowe, ko hanga ko kapau te nau access ke funding ko ni ke fohi ia ke nau hospauta nau ku manio ke e lava mo lava ngau ko tau pare ma i he fonuan ko tau sisi e tau access ke capital ai ko no yo o confine beke ton ke ai pau ke he lesisita ko ka ko whakakau o sa no ke mo se amo pure pange mo minister panga ko whakakau nau hanga o reisi he konistu tone ko whatongia ai pure anga ke ne malui ai kakai fonua me he whanga ulofi o lawa e SPPT ko yo hinga o ke tante SPPT be o fa o hinga o ke mahanga fa o ha mechanism ke malui aki ai kakai o informal sector o lawa SPPT me o ulofi na mai na tol o fit me wana polo whaka masivesiva whaka usia whainga wana piriti ko ia tau kakai o nau fiti ai ko
Tako whenga ko, ta no atalo e hoko mea ko ni, when did we ever sit down o titiu sa whainga solution. Kene hala malo ia. Hala. Tako winga o mahalo pe una o tuku mai ke hanga o paila te I whakaukau. Kai lava ke Aia ko whakaukau ia koe ke whahano whawhi tuituia. Papuke nao mai mo na group. Mai mo na project. Approve pe me office. Kone ala pe ke banke o ake nau seni. E koe foi whainga fua ia koe ke toi eke mea malu. O koe malu ia ke panga koe. Ka koe no sai fo kene. Mandoi koe kakai pene foi community. Aha taha e hola me kulupu. Ne os ilo pe he kai ke tango tulere hi foi he tari malanga koe. Mai fai tala koe. Aia koe foi mo tolo ia o ku ngā ue. Ka pate ke sio he mea koe ni he kawa ai tolo koe teke atere. E ke sio ho sio ke mau inga koe o nofo fa community. Ne ongo ai pe e te tui o kui kai ke toto. Ka koe uhi kua osi oho kia I hoto wha wiri moto. Ka taro ai pe se mui e to ai pe. Ake haki lami ame. Ainga whakaukau koe a, ai koe nai, hinga koe, whatanoa ke minista panga mo sea. O mau inga ke mau whakaukau e kautaki. Ke kumi ha solo wanga, kai tuko e whakahaukou e ki, whakamāmahu I, ka moe kaisalamoni pe mo inu koke. Kala ai, kaureka. Mahalo piveni koe ngai whakaukau whukena ta whatala noa pe kia ai koe loko government ka kutu ai pēr taimi e toki hoko ai umea koe ia. Ka koe nak sai mo kamata ia he mahenga koe tui koe practice lere ia ke ukonga ke unga mea koe ia. Ka koe ngako ta taimi piveni te ame te ke loto ke kifama apofo mai ka ta toki hoko te wika hau. Oia, sai pe solo o maulolo. Ka ta toki hoko te wika hau. Mahalo na toki lau pe fly te ka hau pe. Koe, sai pe taki ngau pe fly te. Lere whare area. Oia. Ka sai so, obat. Ia, malo pito piveni, malo e programa e ahoni, o fat, ki ngau whai tongana. Whamalo atu ka tingi mo tolkai, I he lama koe e tau programa FATUFONUA o ki he ahoni. Whamalo lahi atu I ho mo kau mai, pe foki mo na fok mai e programa, lama ke mao whenga maari pe mo PAULA PIVENI PIUKALA. Ke lava ke tau hoko atu ai programa koe e FATUFONUA o ki wikeni pa whamalo atu ai pe ke tingi mo tol kotoa pe o mo tokoni mai. Ke no whapaanga koe no sponsor ai tau programa lava ke lere hoko pe ai programa I he wiki kotoa pe mo e whafafonga tōng tak whitu PAULA PIVENI PIUKALA ki heanga e ne wakai ki ngahi issue wha politikare ko ia tau tala noa ki aita tō te whitu ki tai nim oku toe interesting tala noa mo ia I he tai nim ko ngahi mea oku ne sio ki I loto whare area oku fia mau ke whahi hawhakatala noa ki ai. Ke he ko watu moa ki I tu waki koe ni ke lawa ke tau kau whatahai ki tu waki koe ni ko ngahi kautaha koe oku nau toko ni mai iho no sponsor koe tau ngahi prokalama peta toki mātuku ai o whake mo o ha weekend I fia mo ha weekend lelei pe mi apina I hoko atu koe ia whananga tau toki whelonga ki iho wike kahau mo ngahi prokalama koe ia ka hoko mai iho wike kahau koe South Pacific Loans o ku tuu mo lau ai pe e tau kautaha no koe South Pacific Loans o ku whakamalola ki he kautaha koe ni I he tokoni ko tō bea kuna whai, whakapaanga, lava ke whakahoko atu ai ngahi prokalama ko tō bea kuma whahoko atu miheni, tahai ni tau kau main sponsor ko ia I he Vipon Media, o nau tokoni I he ngahi prokalama ko tō bea o ku atu miheni. No, valunge au, valu, hiva valu, koe whika telefonia, te ke lava o rea ai ke South Pacific Loans, tala noa ke kau ngawe, oku nau mateu ke nau tokoni atu ke te koe iha whahinga tawhaki pe. E ka pai ngalo ia te koe ai hingoa South Pacific Loans pa me telefoni
te ke lava pe ma'u he ngai video, te ke huki he mau website ko e viponmedia.co.nz, viponmedia.co.nz, te ke lava kliki ai, o lau ai ngahi o ngongo ko ia o ku atu pe me Vipon Media, pe te ke sio ai he ngai tuaki ko South Pacific Loans, ko lomi i pe hataha ngai tuaki ko ia, te ke huhanga tonu pe ke website ko ia, ai South Pacific Loans fai ngofu atu ki ono whakahoko ko ia ho no walu ngeau, walu, hiva walu i he South Pacific Loans. Ko tau kautaha ko ia seafood i Heaven's Kitchen, o ku keitu mo lau e kautaha ko ni i loto o tahuhu. Pika fitu taha F Portage Road, fika telefoni ko noa ua taha ua fitu waluono hiva ono. Noa ua taha hiva fitu waluono hiva ono. Tala noa ke siria, peko finau, i hao whaahinga fia mao. Pika pau ke mamata mai ke ngai ata ko na. I fo atu ka pau te ke te uki ai. Pe aku ai mo e nau flavor ana tolu ai ke ngai mea kai tahi. Kai te mao kwa whetu, te ke mao pe ia i Heaven's Kitchen. Te nau lawa set up, ha whahinga kātoa ngā birthday, poko ha whakawhonu ake mea kai tahi, ke ngā ke kai ka kai mo ulelei, ai ngahi mea kai ko ia. Ko i Heaven's Kitchen ia, whetu taki hake, ia o whia mao, hoko ai taha wā ho ata, ki hongo fulu po uri o ku nau whaifatongi atu ai, pe mei loto o ta hoho. Ko e tau wharekoloa wala ko ia Page Fashion Store i loto nuk alofa, kei tū mo e la ua fitu tolu ni mao no, pika walu ono ni ma tolu ono, te lawa o whatala no ai ka te kinau tolu mau ha whahinga wala pe, o ki he hekes ki he lotu ko e, ngahi mea kona whamao waki ho te ngā ke lotu mau kātoa atu pe ia, me he Page Fashion Store hanga tu ke tau mo pea building i loto nuku alofa. Ona ke to e taimi, wabe lewa ki ai whatau haawala, talangi ki ai, ona ke whanongo, o koe nau ngai special i he weekend, ngahi wala lahi au pito i loto ai, o si tuku hifo no maho inga, ke lawa ke whiunga mo tau iwi. Talangi na ke whanongo i he tuaki, ke o atu ngai whamaa maa koe maa ke tori mo whiri ai, i he weekend, lere tu ai pia moe wike ka hau i he Page Fashion Store, mawe hake lewa ki ai, apau ke whia mao ke whatau wala, apau ke lawa tu ki ai. Ko tau live stream ke whia mao pe, kau ke whia mao hau kātoanga ke mao alato whaitai, maari whai aha peko hape hau kātoanga. Telefoni e na noa wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Koe whao si pe, ka pau oku ke whia mao, ha ngā ue ko nika ngā ue ki he civil work, ngā ue pe labor pe, ko ke whia loki ke hawhainga ngā ue pe, ka pau ke whia mao ngā ue pe he, i tainimi, lahi taha ngā ue koe aku whahoko ia, i he wāhenga mai koe ni Wesite, pe pe whoke he wāhenga koe ni North Shore, lahi apito ngā ue ai, ka ke whia mao, whitu taki mai pe he telefoni te tau pe koe na, noa wataha, ua noa nima, noa ano, noa fitu, ke riko ka saite ai ke ngā ue ai, ke maua senit, ki mua ke whoketi ki tonga, pe ku ke nofu pe koe nusilani, lawa ke whitu taki mai, i he whika telefoniko na noa wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, ka mo mea.